mepet bae lah. Kirisa. Mau tak tahu je dok mereka. Launan nak launan kenang nak selang. Kemantan aja ke. Setaping dajeng ngalak pula kakus keng mak beda eman mak beda para saparandak patretan kau lengicung salah lepot tak langkung kau leder jebun saporana ning imana palatane ning cekor panjang jangka panjang jang oleh coam gang saru komentar nikah samangkira datang tak rang-rang samangkira datang salam tak rang-rang samangkira datang salam abah senimu
Sararebat parampang datang, parampang datang. Alantarnya pengkir jalan kalake, pengkir jalan nak kena menyunuh. Madabas makin pada potret panjenengan nikah numpak jeret malam makin numpak jeret dulai. Benerin nasan tunukin mas ampun malam ini Seta kira sekolah ko boleh Seta kira kelaku boleh Tak langkong seporana beten kaula jauh-jauh dari Kalimantan keng cuma ngurmat perlu napa Pak Sahrul karena dia telepon tak langkong seporana tore ya tore masa ini ada Pak Sahrul nikah pramiyake menetina senanto ampun senang Bapak Sahrul hidup tak kira sepa burung boleh kali semana selikarang napur pote ketanian ada napur pote maitanian talakong seporan tretan sedaja Ulagun coma geram yaki tretan Sahrul beni mautan kerong bela tarisna natin kyaula laki korang alasaro bedanya ke anak benian are le se ala lancor le are se ala lancor teker gulung kana maaye monere kare kaula ojak talocor tretan Sahrul lamun burung pas berema apa senimo lamun burung pas berema arek menyono Abilah lagu tak kira benda boleh, tak kalah nak boleh golah kun setia. Amina rasa penang, serasa penang le.
metek sere Mahkamah Dura metek sere Mahkamah Dura Seratin anak kongretan Pak Sahrul ini kan niat apa gitu niat nanti kompoi kapi ya to repon kongko kapi tandre tanah Atina rasa eman nyare boleh takota pada bila manja bila tolak beli kerma erong lorong eka saja bila nemu laring gendang samangken teka apolong lae kagunungan ngalanya ruang janglah jangan dauna rangka janglah jangan dauna nangka Pak Sahrul Talakong tretan eman lepakin borsa sedaja keluarga saya sepo antara saya ngodah seporan sebanyak ini kebenin niat cuma lebur itu nyok ngomong ke setretan sedaja na bon tore bon pikir bingung taroka ruan jeng bejengan sangkui tika apa marah pun kemantan nih Pak Bakan keluar kapi jaga beli caporto kesaan Ketopakna tangarek sepe-selepena Karancang badan aku lega Karancang badan aku lega Mono cak nalek Sahrul ni serban eman reng menyono salanjeng aja ngojo bule panista seate bule ka cukup tak juli tengale salah lopot talakong cepura Ekapora palutan ninya penang bilej toronan saporan taretan keng sebede ko anjeut bulan emang anak mantan ben kaca bule kana onlaun penang mae toronan sarebat marapang dajeng maglaban mulakan
pada abe sama gentong pada bede dun delima katopan palotan dun bariale seeponalar eka di masa sampet papan komantan manapia atoren tuli kaloan Prending aki pelot tanatarnya Lengi-lengsi manis buana Eding aki tinikaw langit yung ating mangan Mana bisa lah nyoong sabora palotana maera kera topat tolgu ere beskopi komantana ani kopon de tengaran bapak amu ya tore sing abes aki Saebenang maetoron Kula koning le kabayane tale Mayu temang tretang kala launa Pola geni edina kebayre kare Deli mana ditodin balotan Sarka jeka seponalar Du edima di menjadi nakomantan Lamun bede ya tore tuli keluar Monster gajah seponalar saepangku sekajokeran lamun beda majadi natuli keluar takok gulaku di kapas kapikiran terima kasih dan paun palotan sarka jeka galak sepat eka di masa waketen sepona komentar mana banjana bade marati kanyan terkade nape jengat senape rapi anak jengat le minak te du nape adik niat tuan rumah senape berde un pancen adik niat dan kaule katanya ape te Bentar kini duduk jadi jajale Bella tawira Andina pemerintah Matura taoni Tiap terai tanah menyono Mana bisa lalopor Nyon sapora Semulale
Pangapora tertan sedeje. Jen kaule bersela Sahrul laki keleban sebini. Hingo catak niat keleroh niat panjen. Nekeng niat sabeni kenyan. Syukur andi penghasilan aneko lancar paparinga rezeki dari Allah aneko mun putrana sekenung pak jeren niku selamat na eneng kejeren abah majir dari Jobun di jemalah mangkin ampun Sahrul setong tandi utang ngucak Allah dua tandi utang ngucak ke putrana semoga kelabanan lah mantir paring selamat berselamat panjang umur ben capol kompole kanto mantir pak beres kapi kan namun beres kapi beres tretan lain hari lain bulan tepaki boleh dan kalau mau ngacang jalan kemantan sesi bendes ketopak panglobo neke cedel PT Yocol enak kacong cengir manis kelebihan tong sari boleh nak lagi kali keluar setiap dinaik seduaan ayo langsung serba jelas iya keluar dari desa yang kok bosan dina Marewan mayong jala alaonan yana Kepaseran anitarnya le anitarnya lagi lalapa buwana lagi lang le lapa buwana reng menyono lagi lang sen lapa buwana lupa serah sadi anak umi tak bosan ya betrobana tak bosan le ya betrobana Kang Sahrul benarin natin ikaw ikaposang inyo benarin natin ikaw ikaposang Bapak Saron ikaposang apola na dika panjang sang rancana nangka semira maetale semira umi maetale reng reti mana semira selamat ditale penarena tika eka posang abas nimo makin tinggal laban ule mana pekere
sekian lama Ini bah Tekar kulung sekian lama Tekar kulung ning sineha kalama Kyare tene kyaule arasa talucho Kedile Kyare tene kyaule rasa talocor Aduh mon tak dati sederama Mayu nak beling-beling dulu nak Saya bentang kok mar. Bentalan mak ulun. Lagi. Soon. Dengi mana bulan Kareman le Muka batra Penderangku ajak nanti kali Serkesera Obi mani Koranjangka Kepeale tereng rati Kepikiran mula Samangkene katangi Aja sampai tikanya ke Aja sampai le tikanya ke Iman Iman kasayang Santan tu yang bapak cakap semata Biar ulo Iya lah nak, oleh taruh lah nak. Enak kacong. Cengkir manis kelaban ontong sari. Laku nak kaki pona lah nak. Iya. Tak di otang lakoh kepala saharula tuh kenan ke abah seni mona nak. Iya. Enak kacong. Cengkir manis kelaban ontong sari maju kacong situ keluar karena laku kacong ki ngale ke tanah lo macem. Nyasar dek morlau. Tapi keluar kacong cek ben seroben. Beda permintaan dari Umi ki burung. Umi senimu. Pakun mulai ki siang tak gelem bau be pak polo dua aja. Aduh. Iya cer-cer gitu Mi. Sekelangkung kantor Pro Amanda Terjugunan Asep Sok Saya pesan di Roni Kaget tinggal molong atua Kamatura ala arangga Nikah keting pak bulan dua Ya teraki ka omi se seneng dalam bunya du kening minyak minyak jumpa ejen ya ambuna katon si engan menenaki bekto akhirnya Mon paleser salam bukorong tiang ilem ma eka tere lamun pikir tak merekerong siang malam bulan mikere anitia bule tak nitia nete pereng saloju alakia bule tak lakia monta oleh laki secucu Yang ilem eka tere salam berdaunananda siang malam tak gelar mikir kaberom berobenadika teteronano
Suding Production. Kata Pak macetnya mana moto dina macet tajumma cepak cerpak bede etunya kapirian din seko besar hari-hari adu ala lancon teker kulung sikit lama kare-kare terasa ancor tak teti sederma sawar dalam matang rencang saat membula mandia pokok gelem atau roda apa-apa iban mula pakai begia balas mana adu saling karang nafur pada kemaitania taras mana tengkal lagi agorang tuh nyokit anak benian Monse menang sekareten lo Monse telo noro korpina sokor kilem atoro sengko pajero mamele akina mana oteng edu cere tepere pere konjana putih tika manteng ce alere helere kelas kuna pole Ariana seponnya lara karan cenga eke pelente dupo sera ate sekelara saran cenga peraknya ke sorore pesepa rompong geje mon serena du epena tore abes mompong ki bede mon marena tika etina terus turun gang kelenger tak mati le mula tak mati kun perak cuma kalenger elang sakece mula mak ceke pole dalam ate rasana emanisa cuma tiga sanonto kentongan ate ku cuma perak kalengan oleh saja tubuh lemah cek boleh seepe keren markena bule emanisa bule tako etina abini boleh Kaju loros tengah tase saking tade cangkena bula koros beni saking kerong de karo benar pere tangale pere kampe konca te jalang ngalak nangka tangale ngalak nangka ekale tika alere tangale alere kabena sambi nisang sajen seneng tangale ule edele mate boleh tak mati cuma perak kalengan saya oleh saja tubuh lemah
cuma tika kentung ate Damalaka Kaabeca Menekule Sekir jokiran Montang saya Setotor oca Male bule Tak kepikiran bule tak mate ku cuma perak kalengan oleh saja ku gula mah cukup boleh sepikirin mangkena bule manisan bule tako etina abini pole apa na congkok nih ketika na bulan salah luput ka bangsa porana. Oke, hadirin dan pemirsa yang berbahagia, acara telah usai dari pandangan Anda bersama. Untuk acara yang selanjutnya Anda akan menghibur pelawak kondang dari grup Sinar Budaya. Gebiar dunia komedi Sinar Budaya. Cek ramin pendari pole tetegun apa boleh jeren sedeng-kadeng karo kerap marmot itu gue sampai kan gulaku. Aduh repot kena kesibukan masing-masing orang beda-beda. Engkau ebungkoh repot kadang tangga norok siang malam tak norok. Hari telu hari prei melolo karena apa? Engkau eroman dinakan-nak keni tang bini lair. Ting noro rengi punya eroma, titing kota noro aja gerengi, jaring kamar telok nih buko, rengi melolo. Tedung kamar ada, wing tak ngide. Ngale ke kamar tengah, wing rengi boleh. Tinggal ke kamar telok, tereng bedemunyin rengi bag raja. Wow, tak latih panggepai kok, tereng tepak tang matu merko. Alhamdulillah can kok. Mak matu meleko yang ngale boleh kemudian kok lemon dia ada rengi nyen kok depan kok langsung buntot tareng ampun sepi nang sedian dek temu demah rengi dek jano kita lepak puluh hari iya lah lek ini pah ngale ayak selebar pandek kare separo melesape nang bulan rabang ngage endi dua encanemu tangku tada reng tau tang bini ngarte langsung hingga duh siapa yang kok senga belai pancen ake bebudha mula ayu siling lan waspada salat lima waktu ayo dilaksanakno wedi nganti
sing petrawa ning donya aku biyen tukang mabuk tukang judi maling tanda maling sinden wis kerep tak lakone ning alhamdulillah saiki wis mari sampun tobat kula badhe belajar haji molimo iku siri ana madat madon mabuk maling lan merjaya zaman akhir wis padha kandha-kandha gunung cekuk cekara amber golek nyawa hop nyaman orang to parto melepawen tak kasur beje mundi bini lempor aja pinara ingkang sekejo monggo mreksani pakemaran kula alhamdulillah Pak mbok wasokori lakatik malam tiang Bapak Sahrul senang tujuan seutama yuk Bapak Sahrul manyeneng anak belek tujuan se nomor 2 Roma polong beletang tangke arasa seneng taretan Kang Sahrul ampun bedeng bila ngabes kekompakan beletang tangke tantona seneng yuk Kang Sahrul bisa akarjo reng akarjo setong bedek dua andi pente raja Bapak Sahrul malam tianang kecereng seeka niat tanggal ekorong tahun saben masalah bejer tretan sian tak kira kikiran sebab bengkok nyongok bila tang bejer letong pesaben seetang keyung Pak Sahrul sinar budaya pribadi sejelas masyarakat menyono sepon pada oneng kabeh ngijung salah ben lo potretan nyoon sapora aki sebab manusia niko king sobung salah ben lo pot niko pahangki alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi salah satu kenangan kepada Bapak Sahrul sekeluarga. Ngade ngarau ring. Timun bedeng. Robutun bedeng. Keng bedeng marin. Jandi tretannya mas Samo. Samore ring arsongo. Nama taring dua roktu.
Orang ngendi mon sama. Kena kene abang kok. Sering gelek siang ega tembelan oleh berapa nggih? Oleh 970 segemi. Ini kakek sering besek. Sering meni di lubang. Mak punya oleh besega kok. Alhamdulillah le tarang orang leji tembelan kapi. Beni le terus karin besen bi kening kebeng. Tembel kul lebih. Tapi alhamdulillah tarang orang. Pas ketemuan bi reng tawang kok kudu bek sepo umur 70 ngara. Orang di menyangko apa reng bedes apa reng menyono. Cong sian. Napa Pak? Engko terus nangke jeneng Abah Masir cong. Lho mata nangke Pak. Larang cong. Lho siapa sih omong Pak Abah Masir? Tak usah ngunceng ke Abah Pak. Ngunceng ke siapa cong? Ngunceng ke kok. Pade nak padoh. Berapa sahun kunceran citong cong? Lek merato Pak. Kunceran 2. Sebu Pak nih. Ciceran kencak cong. Benih Pak apa nak buat drag deh kok. Kunceran kencak larang. Iya yang kau nak gendeng. Ada lah ya. Beri le mepus rasanya tanyaan boleh. Oh iya kening dia. Anong kok mun tak le sombengan malam desa kan. Coba papa lema hari tak ngibung le bejo dan gemet. Oh ya ki beda. Ada sandi bini ngara. Jomblo kapi. Oh aku terdena umi kok. Mangkan kun lebet kompak berkerapet deh boleh tetangke onjek beda. Marah bong tak ngicung kok kena. Marah mau gik beda. Paling ngocak njuk sian mun kabese kena. Masing kok tadi ngajak kita numpak sepeda dimu, mari kan takut masuk angin melolong, ngeborek-rek, tak apa-apa. Sering bese, buria boleh. Ada apa mata lagi pajak? Ngicung oleh seperapat, tak kapar ring nyanguin. Dapok beri tali apa sekali. Tepak kering naman karet ngara. Kriket. Mak Milogi ternyata bek Andi keluarga nah Andi todus iya mangga cilok melolo mun tak nyangon nengkok rogi njan terbubung ngarare udah kecemong mak lebet mun ajiling bejelen kada norok apa sanggun tak apa-apa masih tek sangui tak apa-apa nak ke rumah enggak kayak mau tak nyang kita lebet sarar lah lebur beng sombeng kandeng dina pakai tacak ngocak mun gelek ting siang tong sitong tak langkong tretan tak sombong Arya Sahrul akar jebeni oleh nautang oleh napa oleh ngebon bisa gamiat terus masuk TV kami atau terus masuk TV di mang sering bensin nungke si tembelan baku beri 2.000 tak laten ku laku Jokowi telepon bi Prabowo ada wah maka dan terkelek-kolek saya satu lagi buan tapi tak apa-apa benih masalah nomina si Raja pengiston nah tiba dia kena oleh ngocak arisiane menomong melolo bila sengi cunga ayo jak parto tak kejar baju jak
Sahrul malam tianang kejeren eka niat mulai tahun saben pikir mulai gelek lagu sampai aben takut jeren tak ngomber seetang kejeren sinar budaya apa masir niko kenjeregena ngicung salah bulan nyon sapora dek Pak Sahrul nyon sapora Bapak Samsul gelek siang apa senan singak mon alawak ngicung ngasoro panyaman tak kira eman pun masalah sompengan karjen korang 10 arek murung pesegeni engreningan masalah tak nyaman benih masalah sompengan sian iyon jeng de enak tak rang korang beri makan pak apana bede rawon bede pecelan bekto engko ngalah pereng pak apan rang korang ampun Joko Pak Sahrul kejumatan kau lebih salah talangkong nyonse ora mumpung adem-adem ayam nyupripun Puswosari sampai ada teh tangan ke di jalan. Puswosari klasik. Eka niat Kang Sahrul eka niat tantona malam tiang ya ampun senang cerena kenca senoro bunte akenca tantona senang malam tiang andi niat ampun katorotan niat kelaben ajeng pun katorotan agoyang noro agoyang nyaman salon kena kening kenceng nah beri sering liak bigok cukon talebet seneng bila nak tetiko mantan Kang Sahrul tetiko mantan niat benaja katorotan niat benaja katorotan sekatorotan sekelangkong bulan Kang Sahrul mak sekelangkong mak terus nyari rakarale kaju jete tantona potong ring dati mak teruk benti kata penjara janji mate salah cetong sesalah cetong janji
mate salah setong janji mate salah setong orang mate tanton dadi majid aduh dagang jajan mak keker tuku teh jambu jajan apa Yan? Hah? Jajan apa? Pernah dalam mekar ngare roti tawar undi-undi garing hah? kakek mak tak assalamualaikum di nak serak asli ki bodoh neng kakek lepas tidur bola di tak kau bentuk boleh biar mak banyak pada biru alhamdulillah lagi pada bola di bola kupak biruan non kakek neng raja olon jadi tak lengos lu bisa Malaysia kena aduh gambar ributin 1 juta berempung nggak di gajian 06 6 gigi ya 66 0 telok sebur ya 12 mikir 0 jian 10 juta mak jaya gendeng kakek ji 12 mikir 0 lah kok kita amin ya kena dan kakek berapa sebuk masalah 10 juta ren 0 berapa ya telok Arya telok 6 tapi Arya balik boleh ada berapa mikir telok Arya telok 6 tambah 6 12 taring kita ring 10 juta kakek sekolah di mama gendeng di sekolah karena TV hari sebuk sebuk aja kita laten telepon berapa bola kok mana ya mohon maaf pak mengganggu waktunya sebentar PC sebuan bi 2 buan totop kan TV siapa ile mi buan 10 le tanggalahnya mereka nyumpeng iya ada baca niat ya punya abin nila iya ikan lain majan ikan lain tu lagi impi depan apa ini ai tuh minum kok bola aji ya orang antara ka bungon kiai loh engkau arjang meringi cung jadi nama kaya arjang engkau nyari kiai anu apa ramai tak nyari kiai ngaji ya engkau kan anu ya nur aki zaman apa zaman jar pacaran la ilaha illallah kakek cepok di ya iya baca tok tak lebur kena poton apa cepok cara pacaran engkau bilang baktan ki soki reng bini nisar kan kok terus jatuh cinta kan kok baktan setia melarat etina hati kok terobalas dendam botek kene ngompur reng bini ngedi dan teh aki di namborok ke bae tampok nang songai dina maksud engkau reng bini aja mana nisar bolehnya terus tujuan kamu ngibaing bener main ntar ke kiai nganu apa minta hura lopot apa na lopot lopot itu namanya mau kaki gini si reng bini ki minta tolong ke kiai Arya aing kan iya berarti itu cinta bukan cinta murni bukan dari hati dikarenakan karena kamu panas tidak dicintai seorang wanita senyaman deh remeh ya abek kakek selamat berapa kiai 200 tuh 2 hari elang lah 200 2 hari 2 hari 300 kalau hari mun setia masih nyaman ya emang pada aja habis nih rumah dulang besi kan kok apa hah kan kok apa sering pada boy siapa kan kok jaga kiraya doh keturunan nih hah keturunan si wali apa siapa sing ngalaan sing icuan kita orang maling mah mbak torna maksudnya kok mau ke anu ah pade ya tok asling arep di ekor banakin bulan rajir kalau ngin ketopak ada benih ketopak aja apa pese Korea ada benih merdeka apa merdeki benih gini merdeki mau semekar aja merdeka
elin celingaki ore karji saja nambit mu lambok jojen jerah aja dia. Masih bikang boy ngak teplek ruah. Iya dia. Tapi sajen gene. Jen geni. Pengiritan. Pada boleh jajan keraan roti roh. Duh sebrian kok pada boleh juga ini rumah teh kene ketok taneng jatuh. Engko apes ngakan apes yan. Siapa apes? Engko. Duh mah apes kena. Lagi mate guru. Mak bisa cek ngakan lagi mate. Kok kan tedung wah. Terus. Oh tedung ngakan, bisa ngakan mentega. Enggak, nyongok kereman. Betul lek tuh. Kamu tak demi, boja kisah melulu dia apa? Jaga tedung kok ngakan. Terus nyongok kuah banyak ya. Rawon. Arja cuman seagar cuman jen. Oh. Bocot kok nyintong cukup banyak. Langsung ke tengah kopi kok todu kok temen kanan. Makannya petengah. Iya, makannya petengah. Jaknya menjukoknya kok keke mata ancornya kok. Gigi nongol-ngol. Enggak re benih gigin. Keke boleh biko. Mata ancornya kok. Terus kipe keteran biko. Bener mah. Ting jongok taring benih jukok ya. Apa di? Tepak ke laos bi sereh. Kok metoro jika nak mun laos jak toro aki. Bemun gerjin bak leter bak perak laku janji masir. Iya. Engkau dan ketenan sengike. Pangkat benih juga. Berarti benih gerjin Rodi. Siapa? Kaki lo tahu sereh kayak kakan bilan. Iya. Terus dari mana kaki kipar janji kok? Kipar janji tolongin kok. Masih baju buat ngaria. Tangem bayong. Jangan kok dingin tadi apa? Oh, pacar iya. Iya renjan. Iya, cara yang tahu guring tak miti. Hah? Tahu guring tak miti. Benih elmon na siya tadi. Nyan kok. Nga uring tahu tadi. Ngol lah. Lampu tuap. Oh nginep. Yang ja. Derem mah. Yang kok yang bulan kok seneng ke seni dia. Yang kok muntah seneng kesenian wah penunggu na bajara lemrato di. Siya kok sapen tao ngampuli apa. 10 hari ya. Iya. Jor yang japis dong. Boh, total oleh berapa ya ke? Oleh berapa? Oleh petong atos, petong polo. Oleh nering jabi. Iya, benar nah. Marang kok tolongin mun dia. Tepang bingkok putus cinta tengah jalan. Engkau tak lemon ketemon mi kana bini dia. Tahu beri reng bini jago duan jelang. Dah iya lu wah. Klapi pote. Dek remet terus bener wah. Nuruk kapi bi keluarkan geroma jong. Ragara apa dek remah? Yancan gerobi kok. Kun yancan bisa dek remah. Canan apa? Nggak pergeman. Atau canan apa? Nggak pergeman. Tepak ke apa nah? Gedein. Benih ini serwah. Boh, norok geroma. Minta dek remah? Boh, minta tanggung jawab. Benih minta tanggung jawab. Iya polan mendul. Iya pola. Marah kok dek remah cara nang kok karena neng mini aja. Ini salah berapa? Minta Abraham Pak Baik kekelah. Asalnya punya sepenting tujuan kaki niat. Iya, nawa itu kok niat dia teh. Insya Allah apa yang kamu tuju itu insya Allah sukses. Iya. Korang kok tolongin. Mak nampu tolongin, mak ngasanin negu orang. Loh, mun teh tolong itu. Tak kentek nih hitong setan. Mun sepele mak siapa yang negu? Ya jaran dek remah. Engkau se aduh enah. Kaki pasen nah. Yang syarat tak. Benih. Ana di? Dari mana syarat dah? Nyanyi. Nyanyi? Kau nyanyi? Iya.